Kajingmi kijing yakran kenthok Pyrshah bakarai badangshan na ke sarkar jala ban penbet thamai ya ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arja arpusau ke ba ailat pat ya ke Investment Meghalaya Agency IMA ban Thied Jaka bat ai shaki nong kan shokam lani ki investors kalapan long yo ba polling do nong ai ktien ke sarkar MDA2 ban ong ya ki ba Pyrshah ban Pyni bat ai ya ki Jingmut da ki weipat ki lat ki lenti Henry ban su ong ni Pyrshah bet kalong ke ba Ïahap Atiar. Kum ban su kedau bagi ba Pyrshah ki kedau baga jing ailat ya ke agency ban Thied Jaka kan kata ya ke rukom bat kendo bat yam ke baju dan ha ke jella bat kan kata wat ya ke Land Transfer Act. Ulong baga ni ke pang kalong ke ba yar bha bat hab ban pet ya ke Meghalaya Economic and Investment Promotion Policy bala menjur da ke yeng dorbar thau an ke jella bat ke jing thau ya ki Land Bank ke deiling ba ke ni ke policy. Da ka bakdo bala dadon ke jing pen sngo bahable bha ni long adkar ulong bakataru ke don kalenti banya ther banya bat ke jing ya mer Jingmut ke dei ke badon kam bha badom don ke final ha ka bathau ya ki kendon an ulong baka sarkar kalong trai ya ke kendo bat la su ai wai shaki company bat ki nong song snong ki la ban sangi ki company bat ki la ban shim wai jaka ulong baki don bun ki agency ki bat Thied Jaka kum ke new Shillong agency ke MTDC bat ke kendo ke sahi bat ke sarkar. Pi kini ke subject kalong ke ba yar bha banya jubab balai sau minit Henry Ïahap an pek kini ke bai ba kini ke MEIPP Meghalaya Economic and Investment Promotion Policy kedai ke policy bala rah assembly bala menjeru dah house ti kan ke jing create ya kini ke ya kini ke land bank nak ke benda ke development kedai ke pemi nak kata ke policy Henry kajuk kapur lada ke don pada ke jing snow ba hapan penbah hapan kham adakar ban kham pikir te ya kata ruk ngaso kadon kelenti ban lek kamta nomor nganget ya katu kejingong ba the biggest room in the world is the room for improvement te ngidang la ban kham ban bahai kata but kani ka proses ban consult lang ngaso kata ruk ni rap kamdan ke ba khaddu ka balong final wat ka constitution juga India bala shim ba kedai ka ba ini kita betul buat ke constitution ke ba jerong du hak partai la dapat amen palat ya sis paksin di ke AP ke balong final hak sencar kadar di nak kata kadau when it comes to law making there is no full stop, there are only commas. La da pulia bahaya ke MEIPP kidon ki benta ki bede bat ke green economy kidon ki benta ki bede bat ke jing reservation ya ki kam ki jam nak benta ki trashnong ka ba kiu nak asnem syakasnem nangta ban shim pada ba kedon kani ka outright alienation of land kini ki ka konsep thang ni kalong ba ka sarkar ka kalong try maka ya ka kendo but ya ka tu kejuk ka kendo la ai lease pada syakini ki corporate entities ki company bar bangi ong ki company ngasngau kala deiru kapur bagi berujungi kini lumlang sau sangut form ke company kendon juga ayu lada kata kene lagi ngilapai ke stage bagi berujungi kinum dei shoot tangki ni nong wat kam ndai ki nong sengkam te beling mla ban yo sanspa Syajar ngut ki tribal entrepreneurs na Meghalaya makin seng lagi jong ki company but maki beda kin shimlis ya kini kendau kat kum gani ke polisi juga sarkar kumba kalong haduk mentah ke situ ngila don lupa ki agencies kum ganuksa ke New Shillong kalau don lupa ke New Shillong township agency ke MIDC ke Thied Jaka MTDC ke Thied Jaka te kini ke kendau hi ke dai ke aset ke basa bat ke sarkar ke question ba kini ke kendau kan no shawai kamarais ti lada pipek ya ke nuksa jongki project ki ba he do jong tourism department lada pi ong sora ko polo orchid jivas kini bro la I lease syaki private entrepreneurs mereka ownership kasa amat ke sarkar ti ngasko kita kedega ko wei ka mat ka ba bun ba ki long confused ti rai lada ki don AA ki ba kini ki kenhun ki seng kidon ban Jingmut kin Jingmut kumta
ka basuk ha ban chu ong bakani ka bomlong ndai ha bakani ka bomlong ka ke bolong terwa da kata kan ka alternative jongpi lada kani ka policy jongni kamlong pen I da ka draft ka jongpi kan yo ka kham tibet chu kata ka draft ka jongpi banyak ka bangla ale mangi tingin shimia kata tama ban chu ong em bat ka kut ha em da kamlong kan ba pi ong em ka alternative yau tau em Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya